जय जगन्नाथ मिस्टर पु यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करछि। आज आम जा आदिवासी मेला मुझे मानक वीडियो माध्यम निश्चय देखेबी आदिवासी मेला। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ। वीडियो को भल लगे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट माध्यम मतामत जनइबे। जय भुवनेश्वर इडको कॉलोनी प्रदर्शनी पड़िया अनुष्ठित होची आदिवासी मेला। देखंतु ये हूँ तार हूँ प्रथम गेट एंट्री गेट एटा अपन मन को वीडियो माध्यम देखो देखूँ ये हूँ एंट्री गेट। आदिवासी मेलार कौन कौन अच्छी कौन ना वीडियो माध्यम देखेबी। मो वीडियो को संपूर्ण देखूँ आ कि बुझीपारे संपूर्ण देखिपे। यहीटा हूँ कल्चर प्रोग्राम हुए देखूँ आम आसिक पहुँची गलु। देखूँ ये खाया किसी सामग्री अच्छी खायापाई जो फास्टफुड किसी आइटम अच्छी देखूँ। देखिपे ये हूँ कि फास्टफुड किसी आइटम अच्छी खायापाई देखते भात अच्छी जमी डालमा अच्छी किसी मिठा आइटम अच्छी फूड हिसाब से केते टका एटा 50 टका हलदी हलदी विभिन्न प्रकार सामग्री अच्छी मुझे आपण मानक कहीदे गोटे गोटे करके हलदी गतरू लंका लुण जहाँ भी सब अच्छे से सब प्योर जिनस गुड़ाक जे कौन जिनसर मान हूँ फैक नाई जे एमाने निजे बनाऊँ निजे ही सब किसी कराउछंती जे मन हूँ एमनकर मन हूँ ये गोटे प्रयास जे लोकल लोचन को आनिया गतला कौन कौन अच्छी आकिल केते प्रकार चाउल अच्छे देख एटा उसुना ये अरुआटा एटा अरुआ एटा उसुना तो एटा 70 देखो याडिकटा 70 छोटा देखो सेटा भी 100 टका ये केतला अच्छे एटा केतटा माने एटा एटा झुणाटा बोधे एटा लेखा है एटा भी लेखा एटा 50 टका पैकेटा 50 टका एटा मल्ली देखो ये जो मल्ली ये 50 टका सब तो 50 टका आदिवासी मेला। देखते केते प्रकार देखते आइटम अच्छे आदि माने बिरी गतरू माने कोलथ गतरू डाली गतरू जो आम जो मांडिया देखते कंद देखते जी देसी सारू माने सब प्रकार सब रखुच्च प्योर देसी जिन गुड़ा 5000 स्टार्टिंग 3000 को स्टार्ट हो संबल तो सुंदर है।
এটা হচ্ছে এটা কোন এটা এইটা এইটা বুঝছি এই কেতে হচ্ছে লিটরটা 1 লিটার হ্যাঁ কেতে হচ্ছে এইটা দেখো ঘোড়া পড়ে দিল ଇଏ ପୁରା ପିଓର ଅଛି ନାଇଁ दोनों भातर ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଆସୁଛି 280 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଆ ନାଇଁ ଇଏ ଦେଶୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଗଟା এটা বাদাম তেল এটা রাশি তেল এটা বাদাম তেল কোটি এইটা এটা বাদাম তেল হ্যাঁ এটা পুরো বাদাম তেল এটা কত 100 ଟଙ୍କା ଇଏ ହାଫ୍ କିଲୋ ଅଛି ନା 250 ଅଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହାଫ୍ କିଲୋ ବି ଗୋଟେ 300 ଅଛି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ରେଟ୍ କିଛି ନୁହଁ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଭି ହେଭି ଭଲ ପିଓର କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆସେ କରୁଛି ସୋରିଷଟା 160 ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଛି ହୀରାଟା ये केते अछि कि 250 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କଥା କହିବି କେତେ ଲେଖା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା 1100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପିତ୍ତଳ ଅଛି ଏଇଟା 1100 ଟଙ୍କା କ'ଣ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇଟା 1100 ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କତିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସିଏ 2000 3000 5000 ହେଇଯିବ ଭାଇ କେତେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 500 ଏଇଟା ମାନେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡ ସହ ନା ଖାଲି ଖାଲି ଫୁଲ ଖାଲି ବେଷ୍ଟ 800 ଟଙ୍କା ବେଷ୍ଟ 800 ଟଙ୍କା ଭଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସୋରିଷ ସୋରିଷ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟାକୁ ସଜା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏରିଆଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ ସଜା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଛଣ ପକାଇ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ସଜା ଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନା ପିଇବା ପାଇଁ
ସେପଟେ ବି ଏପଟେ ବିଲ୍ କରି ସେପଟେ ବିଲ୍ 100 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଏମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବନଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୃତି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଏ କିନ୍ତୁ ପିଓର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପୁରା କଟନ୍ ଏଇଟା ପିଓର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଇଏ କଲର୍ ଛାଡ଼ିବନି କି କଲର୍ ଧୋଇବନି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସହଜରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରିବନି ଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀ ମାନେ ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସବୁ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କିଛି ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫଟୋ ମାନେ ରଖା ହେଇକି ବନା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କେମିତି ରହୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ LED ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ LED ଲାଗିଛି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ଯାଇଛି ଏରିଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ସରିଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳାର କିଛି କାହାଣୀ ବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ